الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن سورة البقرة سنغو ديرول سابو إديدي هراي آية كاباندي جيتاتي إغو ما آية كاباندي جيتاتي إن شاء الله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبالحق أنزلناه وبالحق نزل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هرأي إن weltanike subhanahu wa ta'ala on kadi no hana weltoranede kadi tawnuɗo en nde asewere ɗo kadi hande nyande sappo e jeego sabburdu suumaye hitande wulure e temeɗɗe nayi e cappannayi e tati fergune laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗum no hawra 19 mars 2022 haray nde ñalande ɗo luulewru ndu wonɗen ɗo adominatande darso on ko andintingol moƴƴere ko woni e mayru kon wawata ko kontade hande non ko sappo e jeego ndu yahari taho mo beeyo eto ɓeyda wakkilade waɗugol moƴƴere e mayru no humpitorɗon non golleji meɗen ɗin ko nde laabi nayi ɗi ƴeŋata ɗi yaha ka Allah e nder hitande nde laabi nayi ƴeŋande aranere nden kaka subaka nyande be nyande malaikaɓe arayka subaka wondon jogannema ka subaka haka alansara ɓenɗon si ɓe yehi ɓe yaadi e ko golluɗa kon hakkunde ɗon ɓe yiltitotako e ma ɓe yiltitotako e goɗɗo ila yawmel qiyama woɓɓe kadi ara ka alansara wondon ɗon kadi haka subaka ɓenɗon kadi yaada e ko golluɗa ɗon kon ɓenɗon kadi artata e ma artata e goɗɗo kadi sakko kaydiji ɗin ɗi jillodira Allah waɗirari ɗum ɗo fof fi o wawata en aynugol ko woni kum bani adama ko sattuɗo hunduko ɓen ɗon noon si ɓe ari ka subaka ɓe hotoyi ka alansara Allah landotoɓe kayfa wajattum ibadi fewndo arno ɗon ko honno tawruno ɗon jiyaɓe amen hari ko honnum ɓe wonno e wadde malaika ɓen inna wajadnahum wahum yusallun yo menen nde fewno men ari ka subaka wallahi men taw hiɓe naafude ma hiɓe julde subaka ɗon haray rapport o moƴƴi ene fewndo yaho ton kadi ƴeeŋon yahon kayfa taraktumuhum honno accirno ɗon ɓe malaika ɓen inna wa taraknahum wahum yusallun komin hoota kadi tawi de min accuna kadi hiɓe julde alasara rapport o moƴƴi ka moƴƴare wallahi o moƴƴi ɓe seedi tanikema ko ɓe ari hariɗa julde subaka on tigi nangake e ɗanugol hira fewndo ɓe yahata kadi ɓe accu hiɗa juulude alansara ɗo haray moƴƴi kono si tawi nyande en golloyta wo ko nden nyande weetorten nyande tawata fayɓe meɗen ɓe yahata lekkol wo ko baaba accumi weetora wallahi haray moƴƴare wallahi haray alhaali on ko inni lekkol ɗon hino ɓuri julde nden bi ma'ana ko ɓe immanto joni lawɓe juula ko ɓayɓe yahay ka lekkol sen naɓaade ɓe ka lekkol e leer en hendota ko allocation familial jeɗi ɓe jaɓitay fayɓe ɓen haray ko ɗum imminanɗa ɓe leer naafi hiɗa yiɗi seede mum samedi dimanche a immintaɓe pay koy haray ko yiɗa few babaji on ɗum immaki inadi lendi o vendredi miɗo dawde samedi dimanche hande mi weetor subhanallah ɗa wawi immade on subaka ɗo yaha juuloygol mo Allah no wawma ƴettitude on noon hara a heeɓi battane moƴƴo ɗum ɗo woni aranu ɗum ɗo ko yawmiya ñande be ñande ƴeŋande ɗiɗaɓere nden ka golle men ɗen ƴawata ko kullu yawmul isnayni wal khamis
kala e alkamisa e juma golle men ɗe yahay. Allah yaafoto kadi bakkatuji meɗen ɗin fop wo illal mutahajirayni sina yimɓe taƴonirɓe ɗiɗo. Allah innay anziru hazaini hatta yastaliha, anziru hazaini hatta yastaliha. Terte ɓeɗo ɗiɗo ɗon taw yaafoɓe dey hatuma nde ɓe tuggidiri o, hatuma nde ɓe innidiri o. Kala neɗɗo taƴodirɗo e goɗɗo o perday nde moƴƴere ɗo yontere be yontere ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki. Kala e tenen ko ɗum siyoto sunna yankejo tigi alkamisa e tenen o wakkiloto o hoora ɗum. Ko e tenen nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni ko jibina, hiɗen andi ɗum. Ko e alkamisa golleji men ɗin kadi ƴeŋata yaha. Ɓeyni hiɓe yiɗi nde golleji ɗin no ƴewa hara hiɓe hoori woni ɗiɗi. Ɗa ko ñande be ñande, ɗo ko une fois par semaine. No woodi kadi toon une fois par an nde wotere nder hitande nden ka golle men ɗen ƴewata. Ɗum ko fi shahri sha'ban, ɗum ko e sabborru suuma e ndu lewru ndu wonɗen ɗo. Riwayaji go no inni ko ñande 15 ɗum ko hanki. Kono ko ɓuri jeccude kon e konguɗi karamokoɓe ɓen hay ko e nder lewru ndun ko honde tuma ko andi wo ko Allah, kono ko e nder ndu lewru ɗo. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hiɓe hoorayno ndu haa ɓe eɓɓa nde ɓe hoorata ndu fop mayro. Ɓe landa ko fi honnu ɓe inni wo zaka shahrun, wo ndu ko lewru yaghfalu fihi kasiru min annas, wo yimɓe buy welditoto e ndu ɗo. Wo ko shahrum bayna rajab wa ramadan, ko lewru wondu hakkunde rajibi e suumaye. Wo joni noon ko e ndu ɗo kadi golleji meɗen ƴeŋata e nder hitande nden fof une fois par an on ko e nder ndu lewru ɗo. Ɓe maaki hiɓe yiɗi nde golle maɓɓe ɗen nde no yaha ka Allah hara hiɓe hoori. Joni mo ɓe yo landito hoore mum ila sabborru suumaye ndun ari a heɓi jilu hoorade ndu lewru ɗon ti wakkillanno ɗum hoore mum. Haysi ko tenen jeɗen alkamisa ɗen profite ma ɗum haysi ko 13 hekkiyanki ɗum e 14 15 ɗum profite ɗen noon. Ñallal gotal balɗe 10, ñallal gotal balɗe 10, ñallal gotal balɗe 10, balɗe tati lewru. A heɓi lewru baraji lewru hoorande tentini enen ka ɓuuɓi ga musidɗo wata goɗɗo ronku ɗum ɗo. Ɗum ko ndu lewru ndi wonde ndu yahaari noon goy taw hande ko 16 onti wakki naya ɓum ɗum ko golle meɗen ƴeŋata. Mi wowliɗi tati, go on ko ñande be ñande, ɗiɗa ɓum ɗum ko tenen e alkamisa, tammu ɗum ko ka sabboru suumaye, naya ɓum ɗum ko indal mawti, ñande on tigi maayi. Ñande inna kayi timmi ko ɗum mawɓe ɓe hiɓe jogino konguɗi si ɓe maakiɗi taw a tawi ko ɗum woni mana on tigi ɓe inna kaari timmi hande ma ɗum kaari huuɓi hande. Bi mana kala ko timmanano makon hande ñande ara timmi hande kadi. A doga miɗo faala mboɗi, miɗo faala ganda, miɗo faala jaahu, miɗo faala tedduga, miɗo faala laamu, miɗo faala. Ñande weeti o hiɗa faala. Ñande noon ɓe inni o maayi o hande kaari timmi. Bi mana timmi tis. Kala ko heɓanoki hande ñande haray lanni hande kadi. Nde ñande kala golloɗa kon foppu ƴeway konterji ɗin foppu daro hande kadi si wona piiji tati. Ɗin ɗon ɗi darotako. Ko ɗum nelaɗo sallam maaki iza matal insanu, si neɗɗanke o maayi ay pelletle o maayay wo in qata amaluhu illa min salas. Haray foppu dariki sina piiji tati. Sadaqatun jariya, sadaka ilowo no jokkodiri, aw ilmun yuntafau bihi, ma gandal wonangal e naftorede, aw waladin salihin yad'u lahu, ma haray mo acci ɓiɗɗo moƴƴo mono du'anomo. Neɗɗo fof no hani kalkilgol ɗiɗo tati, ɓayda andi pellet na tultay kalkila ene nder ɗiɗo tati miɗo mari gotum, ka miɗo mari ɗiɗi, ka miɗo mari koye taton. Ɓayle ñande gotum mayde no wowma findinde ma ɗanɗa ronka finugol. Ene e nder jawdi ko jogiɗa kon fof, ko heɓuɗa kon fof e nder duuɓi 30 50 hiɗa yangade ɗaɓɓugol jawdi, hiɗa mari ko wiyete sadaqatun jariya. Hara ɗum ɗon sa maayi ɓeygure ma ko sendi wo ko sendi jawdi ma ndin, ɗum ɗon on kun lutta e ɗum kun tawyama ka gaburu, hiɗa mari ɗum wi alhamdulillah. Si a mara de maintenant yew waɗana ɗum ɗon hoorema ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki. Haray foppu darike. Ɗiɗa ɓum ɗum aw ilmun yantafa bi, ma gandal wonangal naftorede. No wawi wonde joni hara min mi janga, kono noon mi eto ha oɗo o janga, mi finance jawdi an ndin o janga. Kala ko o jangi ɗon kaw memminiro e ɗum ɗon wo baraji ɗin ɗi taw yeylam. Ko ɗum nelaɗo sallam maaki wonu e nder yimɓe nayo, wonu gando ma jangowo ma landotoɗo ma yiɗuɗo ɓeeɗo wowata woni e joɓon sakko halkoɗa. Joni si Allah arsikari ma wowgol jangugol ngol wonu jangowo, so arsikari ma ɗon wonu landotoɗo, so arsikari wonu yiɗuɗo ɓeeɗo teddinayɗo karamokoɓe.
kala ka yahete teddinaɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum ɗo maaki ya wono nder ɓe nayoɓe ɗo wata wono jowa bon sakko halkoɗa yo noon sigo an finance goɗɗo kadi o jangi kala gandal makko ngal ka o gollitiroye ngal baraji ɗin tawete ɗe defte ɗe yiyaton hino wallifa fof karamakoɓe no wallifi mi yiyaton no ɗe wallifora ko ɓuri hewde kon karamakojo wallifoto ɗon haray o mara feere fi mulugol deftere nden so wallifiki ha o gayni goɗɗo mo Allah yeññani arsike inna mi yoɓi ko nde muulirte kon kamɓe ɗiɗo ɓe foti goɗɗo kadi inna min kadi fi sakitugol nden senditana julɓe Allah ɓen ɓe naftora naɓa e aduna Allah o fof min kadi mi yoɓi ɗum ɗon ɓe tato noon ɓe foti e baraji ɗi winduɗo on muuluɗo on e sakituɗo on ko be o heɓa ko sakitete muuluɗo on be o heɓa ko muule karamo kojo on kanko woni ko wallifi ɓe foti baraji ɗi joni noon lewru ndun ndu yahari yo toro Allah du'a mo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam torino on enen kadi ko en toro on hiɓe makayno allahumma barik lana fi rajaba wa sha'ban wa ballighna ramadan Allah waɗan men barki e sabbordu e rajibi waɗana men barki e sabbordu suumaye Allah men torike ma tawnu men suumaye angay toroɗa o du'a ɗo ko ɗum siyoto mawɓe men ɓe hiɓe famuno ɗiɗo fof yo Allah yaafoɓe ko ɗum hakke ko ɓe yiɗno kon ko ɓe anduno nafoore ko woni e lebbi ɗin kon no woodi mawɓe men hooraynoɓe rajibi fop ɓen rajibi hewti ɓe hoorayno fop mbayru sabu na barki e baraji ko woni e mayru sabbordu suumaye kadi hewtiɗo kadi woɓɓe handari taw hay sabbordu ko mami enede suumaye hewti no woodi wallahi karamokoɓe no lebbi jeego haray ɓe torade Allah yo Allah tawno ɓe suumaye woɓɓe kadi no torade Allah ɗum tigi tigi wata suumaye yaru no serti onno nelanno maaki wo haray ɗon anduno moƴƴere ko woni e suumaye on yelotono toroɗon Allah yo Allah waɗa on hitande fop hara ko suumaye toriki Allah yo Allah tawni en suumaye okka en barki e baraji kay ko woni e rajiɓe e sabbordu suumaye hara inchallahu ko ɗum ɗo wonno muqaddima on introduction aɗo e natande darsu meɗen aya on ko wi ɗo bada auzu billahi min alcheitani rajim wa qalu lan tamassana nnaru ɓeɗo de ɓe wi alyahuda e annasara wo yiite ngen memata men illa ayyaman ma'duda wo sina yeru ñalɗi ko mawɓe maɓɓe ɓe rewno kon ngaari ndin yo toro Allah yo Allah okku en peewal o fewna en o fewnana en Musa ɓe ɗiɗo hino ka tariha l'islam annabi Musa alayhi salam e wiyeteɗo Musa Samiriyu ndaare de si Allah fewni goɗɗo ala wawɗo mo majjinde si Allah majjini goɗɗo kadi ko etiɗa wo ko etiɗa wawata mawmen ɓe maka e wo si Allah liiƴani goɗɗo ko etiɗa wo o ƴeŋata si Allah liiƴari kadi ko etiɗa wo tigi ton a ronkay Musa ɓe wi fa Musa allazi rabbahu fir'aunu ko mursalun wa Musa allazi rabbahu jibrilu ko honno ko kafiru Musa annabi Musa alayhi salam ko kefero geddo Allah fir'auna woni ko ne'imo o woni annabajo Musa Samiriyi mo sayyidina jibrilu ne'iri ñameteji aljanna e jaranji aljanna o woni kefero komo woni fewnowo ko Allah woni fewnowo ko ɗum wallahi sa fini a tawi hiɗa lerɗani juulugol leero o yonimi yawka juulirde darson heeti yomi yawmi janngoya pay koye o janngoy inno Allah jarama wallahi na sabu doole ma ko sabu giggol zalika fadlullah ɗum ko ɓural Allah noon no woodi woɓɓe hara si faɗi programme fop ala programme ji muɗum janngoygol juuloygol ɗum ala ton programme suuma e hewti ɗum ala ton few joni ɗon an so tawi ɗa hirani ɗum no woodi woɓɓe fewno fi sunna kati on naɓalngol musidal ngal no naɓalngol bolonda on ɓeyi gure nden ɗum fof fewnoɗa fuɗɗike wadde ka programme ma wallahi summa wallahi weltano Allah alndu Allah no yiɗuma par ce que ko diina l'islam watta ɗum Allah no liɓata ɗum e hoore goɗɗo e hakkille goɗɗo o yiɗinama ɗum sina wallahi ɓay haray himo yiɗuma inna allaha yu'ti dunya liman yuhib o jonna e aduna mo yiɗi e mo yiɗa kono o jonnata diina l'islam o yiɗinama sina neɗɗo mo yiɗi joni noon oɗa Allah ne'imo ha o gay Musa Samiri Jibrilu ne'irimo ñameteji aljanna o woni kefero annabi Musa alayhi salam fir'auna ne'imo o woni annabajo ko ɗum enen koyen toro Allah yo Allah okku en peewal ngal o fewna en o fewnana en jono ɓeɗo ɓe inni wo yiite ngen memataɓe sina yeru ɗi ñalɗi balɗe 40 ko mawɓe maɓɓe ɓe rewno kon ngaari nin fewndu annabi Musa alayhi salam yewno yewtidoygol e Allah subhanahu wa taala ɓay ɓe wi ɗum ɗo
kulma ko attakhastum indallahi ahdan ene on yetti garanti ko onon Allah ahdi ɗum ɗo si tawi on ahodi falan yukhlifa Allahu wa'ada haray dey Allah kanko firtata fodore ko fodi ko falan yukhlifa Allahu wa'adahu haray kanko dey o firtata ko fododu ɗon kom ɓay Allah noyni nokko inna Allaha la yukhliful mi'ad o ini noon ko ɓuri e sellude kon falan yukhlifa Allahu wa'ada am taquluna ala Allahi ma la ta'lamun ka on wowlay tu woni bawon e hoore Allah ko on anda ɗum ɗo ko fenande ni si tawi on landama ko yimɓe homɓe wowli gonga naati yiite ko yimɓe homɓe wowli fenande naati aljanna wowluɓe gonga naati yiite ko alyahuda e annasara wowluɓe fenande naati aljanna ko ikhwatu yusuf siɓɓe annabi yusuf ɓe mbaba gotoɓe makko ɓen ɓe arnoɓe inni ya abana inna zahabna nastabigu wa tarakna yusufa inna mata'ina fa akalahu zib wa ma anta bimuminin lana walau kunna sadiqin ha menen de men yaadi e yusuf meɗen fijani tum bonornu ngari ñamimo kono noon baba meɗen andi a holotako men haysi tawi ko gonga men wolno ɗulle wona gonga men woli annabi yaquba alayhi salam on say o ƴetti dolo kunku ni o waɗi ni o ndaari o andi ɓe ar ɓe ɓortumo haa ɓe gayni ɓe waɗo e bonornu haa ɓe gayni ɓe ƴetti ƴiƴam bonor noon ɓe wuji e dolo kunkum annabi yaquba o ƴetti noon dolo kunku o waɗi ni o ini emba bonoru marndu hakkil ñaami o ɓiɗɗo am ndu taw ko yo ndu ɓortumo taw haa gasa ndu wallina ɗa dolo kunkum hara ndu seekaari si ndu ñamanu ɓiɗɗo an on say ɓe ndaarindiri ɓe ni wa ma anta bi muminin lana walaw kunna sadiqin hay siko gonga men wolno num baba pellet nano ɗulle ko fenande ɓe wowli oyi tayle nano ɓeɗo ɓe wowli fenande kono ɓe tubuno ɓe rutti Allah yaafi ɓe hokki ɓe aljanna amma no wowluɓe gonga ɓen tigi ɓe hilti kadi ɓe naato e yiite wondude gonga maɓɓen ko alyahuda wan nasara Allah inni suratul bagara ɓaw leyga seeɗa wa qalatil yahudu laysat nasara ala shay wa qalatin nasara kadi laysat alyahudu ala shay wa hum yatluna alkitab yo alyahuda ɓe ginni annasara fus jokka kono woniri kala noon fus ɓe jokka ɓeeɗa kadi ni ɓeeɗa kadi fus ɓe jokka e hoore gonga ko ɓe woni gon Allah meƴƴoya fof kadi yiite jahannam hara yo Allah danne ngallandal hingal ara wowluɓe gonga naati yiite e wowluɓe fenande naati aljanna wowluɓe gonga ɓen naati yiite ko alyahuda wan nasara wowluɓe ɓen fenande fini ha gayni yilti kadi naati aljanna ko siɓɓe annabi yusuf ɓen ko ɗum si yiyotton ka suratu honno yusuf ɗon kaɓe firata ɗon honno kaɓe innata ɗon yusuf in saraga fagad saraga akhun lah si tawi oɗo wujji hari dey hari tigi tigi on siɗɗo makko goo kadi yusuf wujjino c'est-à-dire o wujjina kono o wujjano si ɗum ɗon feƴƴi mi darnira aya on Allah ini bala ɗum ɗo ko wolɗon ɗo ko fof ko fenande wo man kasaba kala on faggitiɗo sayyi'atan bone wa ahatat bihi huɓindimo khatiyatuhu goopi makko ɗin fa ulaika ɓen non ashabun nar ko ɓe wonoyta yimɓe yiite kala bakkatu mo bani adama waɗi ko ɓuri mawde bakkatuji ɗin fop ko shirku billah kono hay on shirku ɗon sa tuubi a laɓɓini Allah yafatoma jeɗɗi halkay ɗiɗin ko shirku e ittugol e mbile yagal e ittugol wonki e ñamugol riba e ñamugol jawdi alyatima e tuumugol sonnajo mum e dogugol ñande hare ko ɗiɗo nela sallam maki ijtanibu woɗɗite asabu'ul mubigat jeɗɗi halkay ɗiɗin ɓe landi ko hondi ɓe maki ko ɗiɗo kono hay ɗiɗo si a waɗiɗi Allah yurmama ma a tuubi a laɓɓini pos a inni a fellitotako ɗi adu Allah ƴettitudema Allah yafotoma kala bakkatu mo waɗi fodde wonkikin hewtari ɗo enen ko famirten ɗo hande tanki on tigi hewtari ko wiyete ko soin intensif tawata hande ko machine ji ɗimɓe wonma reñiɗo ɗam hawri ma a wuura sa inni Allah accanan o accante o ƴetta konko bonnunoɗa kon foppo o wattanama kadi ko moƴƴi ko ɓe Allah sappi ulaika ɓeɗo yubaddilu llahu sayyi'atihim Allahu wattita e boneji maɓɓe ɗin hasanat o watta ɗi moƴƴi Allah o laatige ko yafotoɗo o sakkitoroyi ɓoyni ɓe ɗo ulaika ashabun nari ko ɓe woni yimɓe yiite hum kamɓe fiha ka nder yiite ton khaliduna woni ko ɓe luttinoyte karamo ko ɓen hiɓe yewti no tawa e luttoyay ɓen ka nder yiite hara tefore hewtoytaɓe mayduɗo e shirku amma bakkatuji luttuɗi fo himo lettoye ha tefore nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hewtoyam no woodi ka hadis ko kaɓe maaki Allah innoya yawmal qiyama si iblisa e nanditay ɓe muɗum fop e juulaynoɓe hara ko naafigi fof wonoyiga nder yiite
iblisa aray mokoyoɓe ɓenna onon on juuloyi on hajjino on hoorino on zakkino hande noon en fof hiɗen ga nder yiite ga nafa noon ko juuluɗon kon o wino la ilaha illallah kono hande en fof hiɗen fubbade ga nder yiite ga ko honɗum ɗum nafi on say subhanahu wa ta'ala o daala akhriju fi nnari kullu man qala la ilaha illallah walaw marratan fi umri yahe yaltinoyon ka nder yiite ton kala on wi'unoɗo la ilaha illallah hay si tawi ko nde wotere e nder gurnam makko ko on say noon yaltinoye ha lutta ton maydunoɓe shirku ɓen hara ko shirku janon hara ɓe tubari kadi yo Allah dandu en shirkal ngol Allah hara hiɗen andi yo Allah dandu en shirkal ngol mo kadi hara en anda o darniri hon o wini wallazina ɓen kadi noon amanu gomɗinɓe wa amilu salihati ɓe golleji moƴƴuɗi hara ko yamiraɗi ko firo gon noon no woodi golleji moƴƴi kono hara ɗi yamiraka fes fihi ɗi moƴƴi ɗi yamiraka Allah faala kadi mi jonnay misal gotal sen salmini joni subaka goɗɗo waɗani montoro oyna bon fewno ɗo ni mi naɓi pay koye wo aray tigi tigi on e nder leer goto joni mimmo mi naafa ɗo seeɗa ɓaymi no mari tan juulugol no moƴƴi kono on leere ɗon naafiɗo ɗaɓɓaka sa juuli ɗon haray ko andi ko naafi ko noon kay si alansara salminama kadi ɗon kadi jooɗagol naafa ɗon ɗon kadi haray ko on tigi andi ko woni e tigi tigi on naafugol ko ɗum dewa hino moƴƴi yo waɗugol ngol kono ngal landaka ko ngal laba wo ko ngal laba si Allah yamirari ngal nela sallallahu alaihi wasallam yamiranga on tigi rudditoyde ngal yawmal qiyama ko ɗum nela sallallahu alaihi wasallam maaki man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa radd kala ɗo ƴeɗɗo goɗɗum sinji ka nder diina amen ga ko alano ton yo andu ɗum ɗon ko hettoyeɗo yawmal qiyama Allah inni ulaika ɓeɗo ashabul janna ko ɓeɗo woni yimɓe aljanna aljannaji ɗin ko ɗi jeetati no woodi woɓɓe gollayɓe golleji hara dambuɗe aljanna ɗin jeetati fop wuditanoyte ɓe no woodi dambugal hara ko korka no woodi woɓɓe no wakkili ɗum no woodi dambuɗe go hara ko hajju hara ɓe waɗoyi no woodi dambuɗe go hara ko zakka hara ko sadaka no woodi dambuɗe go hara ko naafiloji ɗeɗo fop hara on neɗɗo jiyaɗo goto ɗo o waɗay ɗiɗo fop Allah udditanoyama dambuɗen fo innayi o naatire kala dambugal ngal o yiɗi yo Allah hokku en ɗiɗo humɓe ɗo fiya ka nder aljanna ton khaliduna woni ko ɓe luttinoyte yo Allah hokku en aljanna o naada en aljanna enen e mawɓe meɗen e ɓeygureji meɗen e dennagal julɓe fof o luttino en ka nder aljanna makko wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh haray hino labano hande hara en jaɓitali micro mal asafi sadid kono ɓay e hannde ko hundete ɗum e weltani keɓe yo Allah waɗan ɓe joddi kala konngol ngol ɓe yewtiɗo yoɓa mawɓe maɓɓe yoɓa siɓɓe maɓɓe yoɓa kala dariɗo wowli hayt ko konngol moƴƴol fi yoɓeɗo janngo enen kadi arɓe heɗagolɓe ɓen yo Allah teddin en yo Allah waɗ barke meɗe yo Allah ittan ɓe enen e maɓɓe fof e julɓen fof kala andeji ko maɓɓe haray mi ala miɗo jonnutude micro on haray siɓɓe meɗen ceernoɓe meɗen hoɓɓe meɗen heɗitorenɓe saabi Allah ƴetten ko ɓuri moƴƴude konngol ɗin wassalamu aleykum wa rahmatullah inchallah eɗen jonnaɓe ɗo minta capantati عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على فضله وتوفيقه علم بالعلم علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا زائغ ثم نهيئ الإخوة الكرام أصحاب هذا المسجد المبارك نشكرهم على حضورهم هذه الجلسة والمحاضرة بارك الله فيكم جميعا هذا مسيبة سلمناما weltanama tawede nde jonde ɗo tawede o muhadara ɗo haray en nani inchallahu taala wa'utu moɓe hokkin on minitaji capantati fi waɗugol muhadara waɗugol konguɗi hawruɗi haray muhadara men on inchallahu taala
hino yiilo e jarnugol Allah subhanahu wa ta'ala jarnirgol mo nemaji ɗi o nemini en ɗin o sayi ɗo sabu fanɗugol yimɓe ɓen e jarnugol Allah subhanahu wa ta'ala sabu fanɗugol yimɓe ɓen andutugol nemaji Allah ɗin wayde goɗɗo jooɗoto wonde o jiɓo si tawi taho honno nemano e dow makko yani o jooɗo o jiɓo si tawi haajuji makko ɗin awa hino marsude ko waɗi noon si tawi na ko wonɗo e ɗaɓɓude golle si tawi golle ala konta e hunde ala e marsude tawa nemaji hino to nemaji suuɗiɗi i tawata neɗɗo on himo yeggitiɗi o hittina fi majji e seytan hino yeggintinimo fi majji yettugol Allah subhanahu wa ta'ala Allah hulan ɗon o wi en wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar o wi si on limi nemaji ɗimi nemini ɗin e dow moɗon on arata huɓindagol andugol ɗi so ndaari ɗo ni'mata Allahi ko mufrad mudaf ni'mata Allahi ɓe wi'ay si mufrad kalima gooto si tawi waɗama idafa amma المفرد المضاف يعم يعني النعم جميعا تدخل في هذه الآية فهناك نعمة الصحة والآفية وكما هناك نعمة الذرية والزوجة نعمة العيش مع الوالدين نعمة الإسلام wiɗen si tawi neɗɗon himo jooɗi haajuji makko ɗin i o woowi gollugol ɗin hiɗi darti kala han so anditirta himo nemina tawa o neɗɗo ɗo sa ndaarimo a tawa himo jiidi mo mari fayɓe mo mari sonnaji mo mari fayɓe ɗo fof o yawata andutugol ɗum ɗo way tungolle ɗen fewn ɗo ala o kontay wonde programme makko darike nema ala e dow makko cellal ngal si en ndaari on neɗɗo ɗon wi o fewnɗo golle ala fewnɗo muran ɗum hino ɗumanni hino change hino bouleversé sa ndaari ma tawa himo selligoy ka wolta ɗon o yeggiti wonde cellal ngal ko nema hino toon ɓe tawata hino nawni wawa na hoore mum hay e hunde an e ɓeeɗo sa eɓɓidiri hoore ma e ɓeeɗo a taway ha pelletti jeke an hiɗa e nema ko noon woniri kadi no hollirɗen noon sa ndaari ɓe geɗal ɓe maɗa a ndaari o sonnajo maɗa a taway ko nema wan noon si tawi an ɗamari fayɓe ɗiɗo tato ma haysko gooto marɗa no ton ɓe tawata mara hay gooto to ton ɓe tawata hino mari ko marete kon fopp muɗum si wona geɗaljo iɗa hani yettugol Allah ka hana yettugol Allah hani yettugol Allah siko sonnajo kadi sonnajo ma on sa ndaarimo foti noon himo jiidi foti o jiidaki kanko e hoore makko a taway ko nema Allah wonande ma a julɗo a yata waɗa bonkiji a yata waɗa ko Allah hulan ɗon harmini Allah hulan ɗon no surumaɗo no surrumaɗo ɗo ko nema kana nema si en ndaari nemaji ɗin hiɗi ɗuuɗi en ƴetti cellal ngal en ƴetti jiidi ndin en ƴetti sonnaɓe ɓen ene nema si a ndaari hoore maɗa a ndaari ka wonɗa ɗon si tawi an hiɗa e galle hiɗa
e appartement heɗa yiltade e appartement ma waaloɗa fi kala fewɗo golle ala ene ala to wonɓe walde ala ka saare ɗo wonɓe walde ka yaasi woodi kam sa daari ɓeɗo a tawa an jaga programme ma hino marsi ha timmi faydi sa daari hoore ma fota o gasa a taway ko fande oɗamari compleji ɗiɗi tati nayi joyi an e fayɓe ma an e sonnaɓe ma hara yeruɓe ma hino toon goreɓe ma woni foti ko ɗo foti kaka honno wiyete kaka men a tawa hino toon ɓe tawata ala hay ko ɓorno ɗum ɗo ko nema ni nema hanaɗo jarnede o jarnugol nema taho ko dewal ɗoy ibadatu shukri mo Allah hulan non okki ɗum ɗo haray Allah okkimo ko mawni ko waɗi noon nemaji ɗi o mari ɗin Allah hulan ɗon ɓeyday ɗi Allah hulan on wi wala in shakartum wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum si tawi on yetti Allah subhanahu wa ta'ala Allah hulan ɗon ɓeydanay on nemaji ɗin joɗɗa ndara sera ma hino geɗal ɓe ɓen hino sonnajo on hino appartement on hino nemaji sa ndari congélateur on ko woni nder to a taway ɗum ɗo ko nema molanaɗo wonande an jiyaɗo konguɗi ɗin hino ɗuuɗi ko karamokoɓe ɓen holli e ko yowodiri e fi o nema ibnul qayyim o maaki الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا ابن القيم أو كرم كوجو ماودو ووي كو وني yettugol joomi muɗum ko feeñugol batte ɗum ka batte nema on ka ɗengal sa jooɗike yetta Allah wonde sifagol neɗɗo on ko Allah hulan ɗo neminimo kon ko jarnugol mo foti noon haysgo e mbatu lan yetti Allah Allah hulan ɗo newnanilam pay kon an kon hunjike lan yetta Allah Allah hulan ɗon okki sonnajan on e nga'al ko sowiɗo nema lan yetta Allah kon oto on ɗahari kon tampinilan kono Allah lan on okkorilan oto namantagol ko hunde nde tawata neɗɗo on si o woni o sifitori ni Allah lan on o waɗa e barki e ko heɓata on karmakoɓe goɓe holli wonde si yahi ha nemaji ɗin ɗi kupi yoni no hollirɗe no golleji ɗin ɗi darike dartu hoore ma fota a taway ko ɓuri heewde kon a taway ko a neɗɗo dulluɗo neɗɗo mo jantotako nemaji Allah ɗin ko wannon Allah lan ɗon wi'ata en wonde si en jarnimo o ɓeydana en tawa hiɗen jarnude mo ronka ɓeydango ɗen ɗum no wawi wongon o wi'i ko ma ɗum feeña ka ɗengal no hollirɗe noon on tigi wowla wonde o jarna Allah kadi o wi alhamdulillah mi yetti Allah hara ɗum no heewi ɗum foti ko an e goɗɗo foti ko an tun mijitoɗa nema Allah nemaji ɗin e hoore maɗa yetta Allah andita fewnɗo hiɗa selli wi alhamdulillah andita fewnɗo ɓe ngura nden no selli wi alhamdulillah ɗum ɗo bisaraha neɗɗo on emo hani sifitorgol jarnugol Allah subhanahu wa ta'ala
no andirɗen noon hay yimɓe ɓen no yiɗi jarnede ka sa ƴettiɗo goɗɗum a waɗani goɗɗo hay sa waɗira fi yo jarne few so jarnima ɗum mettete sa waɗani goɗɗo a hokki goɗɗo ɗo téléphone o yahi nokkel kaare anani wonde himo holliti toon hiɗa okkorimo téléphone ɗum harayno wele de ka kono so tawi o suuɗi nde moƴƴere ɗon o yehi o landoyama nokku goo ka famille toon ka tawata hiɗa wawi nantugol o lande toon fi konko o jogui ɗon fi on téléphone mokkuɗa o wiya o téléphone ko min soodi o woɓɓe wiya toon minen nde min nani ko kaari okkumama min e mi jaɓodirali hay hunde ɗum ɗo wela e on tigi hakkude ma e yimɓe ɓen taho si tawi a waɗani goɗɗo joni min ñande o ñande no waɗande se jarnimo ɗum ɗo weltama ɓe wi'i sana'an ka jarnugol Allah alhamdulillah mi yetti Allah mi yetti Allah e dow nde moƴƴere wa'tirafan haɗa on ti kayno qirri wonde ko mari kon fo okkortamo ko yeɗi ko mo felliti la hawla feere wo ala wala quwwata doole wo ala illa billah hindo ibnu qudama on ɗon o wi ashukru yakunu bilqalbi wallisani waljawari ko hunde wotere aljawarihi on ti gollira nemaji ɗin tawi allahu lan ɗon hokkuma doole waɗa doole ɗen fi Allah so allahu lan ɗon hokkuma haqqille waɗa haqqille ɗen fi famugol dina Allah kan yottinaka si waɓutuji ɗin hewti immoɗa juula haray tere ɗen a golliriɗe alqalbu allisanu walqalbu waljawarih joni ɗi nemaji kadi hino toon kadi ko renata ɗi hino toon ko renata nemaji ɗin nemaji ɗin no renire no hollirɗen noon ɗoftagol Allah subhanahu wa ta'ala okke cellal waɗa cellal ngal rewirgal mo rewirgal mo rewiramo cellal ngal ko ɗum fandi ɗen woodi boy selluɓe tawata cellal maɓɓe ngal naka jooɗi ɗen ɗo ɓe woni ngal e wadde ara ko musidɓe men kadi ɓe nokkeli ɗi tawata allahu lan ɗon yiɗa o yarlaki sa yalandike ɓe faala aljanna ɓe wiyete ɓe faala aljanna gollanta aljanna o a gongali a tamanni yela e jortagol allahu lan ɗo on tawa memminota ko dillinta hay hunde haray ɗum ɗon ko samkano ko noon woniri kadi wono fayɓe ɓen kadi fewnaɓe kadi e konko allahu lan ɗon yiɗi yarli ndoko nema goy ko jarnugol nema kan ƴettugol fayɓe maɓen naɓaɓe ka jangete toon ka dina kan jangete toon sa waɗi ɗum haɗa jarni Allah a wi Allah min ɓe fayɓe ɓe hokkuɗa halan mi yettima lan weltori ɓe sabu ko e ko yiɗuɗa kon ko e ɗum ɗon mi naɓata ɓe ko e ɗum ɗon mi waɗi ɓe ɓe holli karamukoɓen ɓe holli wo angal jarnugol nemaji ɗin hino wona sabu si goɗɗo neminama nema on woni e makko tawi o jarnatamo no yaha ha nema on wontanamo niqma wonanamo lette joni ɗamari geɗal ɓe ɗamari sonnaɓe hay ñallal gotal a wiyal alhamdulillah mi yetti Allah ko hokkimi ɓe fayɓe mi yetti Allah o sonnajo hino ɗoftilan
ñande go yahay ha tawa sonnajo ngo ɗoftotako mo few yahay ñande go ha tawa ɓiɗɗo ma on a wowlanay mo jaɓata few sabu honɗo sabu hay ñallal gotal a yettade Allah o wi'inoma noon si tawi a yettimo o ɓeydante ɗen suti joni probléme ji ɗin goɗɗi ɗin konto woni e iwrude probléme ji men go eɗen suti joni konto ɗi woni e iwrude joni an hiɗa mari nema a yettata Allah e mum ɗum noon na e ɓeɓe ƴettuɗen misal e muɗum ɗow tun ko hay place hara ɗawditi place hay ñallal gotal a wiyale Allah mi yettima ko hokkimi o place hari haden tampi hari haden ɓooyi hayla go ñande go sey ha o place ɗo ari ko fermata mo sabu dullugol on tigi haray on tigi de haray no tawa kañum kadi alhasan ibn abil hasan al-basri at-tabi'i oɗo holli alhasan al-basri ɗen andi ko karmakojo tabi'iyankojo israɓe abu hurayra la sa'id ibn al-musayyib kon ɗon woni israɓe abu hurayra yafe alhasan ibn abil hasan al-basri oɗo ko ne'aɗo ka suudu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam tabi'ijo karmakojo mawɗo o holli yewtere o wi allahu ta'ala yan'amu ala al-abd min an-ni'ami ma sha idha lam yashkur 'alayha ja'alaha alayhi nikma mo hollirre non nane o wi allahu lan ɗon heno okka goɗɗo nema yaha ɗon ha o dulla o ronka jarnugol Allah e dow makko ñande o kanko mo woyto ɓe fayɓe no fidde ɓe sonnaɓe ɓe ɗoftaki hunde ala e marsude hunde ala e marsude eɗa selli hunde ala e marsude ɗa yaltude heɓa dépense waɓi saraha no ɓe holliri noon ha nema on yaha wontana on tigi niqma ali ibn abi talib o maaki an ni'matu mawsulatun bishukri والمزيد مقرون بالشكر ولا ينقطع المزيد من الله إلا إذا انقطع الشكر من العبد وينما himo jokkondiri o taƴata kono noon ko si tawi on tigi hino jarnude Allah ko ɗum woni sa ala jarnude Allah si nema on taƴi haray hiɗa ton wo ɓeydugol kay nema on kadi ɗum ɗon kadi hino takkodiri e jarnugol Allah wo ɓeydugol ngol noon taƴata immorde ka joomi si wona si jarnugol ngol neɗɗo on Allah taƴi tawa joni on tigi jarnata Allah few haray ɗon woni ella وبصراحة فايدي باي كو محاضرة أرانو أني كو يوتر أراني لندني إن ألا لمن نادي جنو دي بوري دم دو أنتم هيوتي كام هيدي سينا دي منيتا tasiɗo en yewta e tun joni ko yowdiri kadi ko moƴƴinanta en kadi ko yowdiri e sukru ni'ama ɗum ɗon en gayni ɗum ɗon en aray ɗo yewtugol ɗo hande kadi ko ɓeyden ɗo ko yowdiri e moƴƴingol annuyiji ɗin nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadisa imam al-bukhari ɓe filli hadisa on ɓe wi haddathana al-humaydiyu